Kidamtang pinangana ja kidinga porpen Hamren State Bank of India branch manager kave ajok rat ka sek sagalong RDP dunsi kese Hamren aru kongchun bang prasanta ingti lepen Hamren aru PMI phu Timothy rongpetum manager in charge along pinpuralo kapajordam Pirthi adang along raratum ninga chethenaya bank pulote SBI bank henlo State Bank of India pulote branch manager dovek nangji lapen avete ajara saita kichunja phana ka sek samtu Monta West Karbi Anglong District Headquarter Hamren Rong Supia Long Kedo SBI Long Kidamtang Chiklojon Thom Sosepen Bank Manager Kavidera Jok Ki Ongdung Aradatum Kesung Chechak Nanglo Hamren SBI Long Bank Manager Kavi Chotakali Hamren along ATM do Setame do pake joina Athe achiklo lo bangso ATM setame kangpu pesi ong monaklo Bangso ajok KSA hinpen rara kesung aputhak RDP dunsi Hamren SBI branch in charge Tamunghana Chatterjee longan palidamsi pinpura lo pajodam Bangso ahur branch in charge Tamunghana Chatterjee kaningja tengke manager bang tuberculosis mate TB ke sokilong lo ajok si sai jok jesi seke chelangdam che aphan damnan kokloposi pherangkia thengno ningjepon is right now having certain problems, certain inherent problems regarding absence of permanent branch manager. Our branch manager sir is suffering from tuberculosis for a pretty long period. Regarding this, he has submitted the necessary medical documents which has been forwarded to the regional business office, and regional business office is looking after the fact to get a proper permanent branch manager for this branch. But to be very frank, it will take time because it's a mid of the financial year, and getting permanent branch manager in places difficult terrains like this, it's also very difficult. It has to be devised at a very high level to chalk out a plan to get a permanent branch manager. Okay. Hamren along kedo SBI along Jasmet manager Kavidera Jok raratum penangana ki sungduno athe sarkara chok maratum pen punon ang tampen tangkana ke palehin punon lapen contract chokte matung punon penangana ki sung dukoklo nasi Hamren SBI along branch manager abangke nang vet pupusi ratpen ningjepon manager abangke kenang sotlo nasi manager ka vedak chekloyon thok dukayan lo nasi ni tum raratum ki sung bangke dolo ATM ta aporup pen tangka bithoya apa lapen Bangladesh official kam nang ke mubja kam komane PTL putha puno mane salary phana putha puno ka clear je do mane hul check ko akola hul pakhuli bhana ta ka chingkia a problem do lasela manager bangke itum Hamren phana son ka pa phiu bodim longke do wer nangi po banglo nang hul pi check ti yo engge hala thana lang ako extra ko mo nang klang phana hul check ti yo la son ka siksak do manager do plote Chinki pen je tham pen pulo tela so sab mane ke joy do mage miniar tabe enke kisiar tumbe ni tumke hul cheklo ko miniar be ponge pe thip ko কিন্তু যি ধৰণৰ সাৰ্ভিস লাগে এখিনি নাপায় তা মানে ৰাইজে আৰু হুদুতে গম পাইছো যে আমাৰ মেনেজাৰ বুলে তেওঁ মানে কিবা ছুটিত আছে তেওঁ কিবা অসুখ হৈছে বুলি শুনিছো আৰু ছুটিত আছে এতিয়া এই সমস্যাটো তাৰ মানে বহুত দিন ধৰি চলি আছে আৰু তেনেকেতো ৰাইজে মাহ ধৰি নোৱাৰিব সমস্যা ভুগি থাকিব নোৱাৰিব তেওঁ যদি নিয়মত পৰিছে কিবা ছুটিত গৈছে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কাস্টমাৰ হিচাপে কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল আমি সাৰ্ভিসটো পাব লাগিব তেওঁৰ অসুখ হৈছে তেওঁ ছুটিত গৈছে বুলি আমি ৩-৪ মাহ ধৰি আমাৰ মানে দৰকাৰী কামখিনি যে কৰিব নোৱাৰি ৰখি থাকিম তেওঁলৈ হেতুটো কেতিয়াও সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে গতিকে তেওঁ যদি ছুটি লৈ গৈছে তেওঁৰ কিবা অসুবিধা আছে ইয়াৰ অল্টাৰনেটিভ ব্যৱস্থা কিবা এটা কৰক ৰাইজৰ Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live